Njemo nitigite na kiraro nyuma ya nyomba ya kwithirwa tena gutiga into bionthe kubiite amwe na kwithirwa gute muntu aragurarirwa nyombene unande ne batigi mpione na kinya thinene inene nande irombara yao ni kiri antu bawendi bubaga kubatetheria na gintu kinya kiri kuo kirabakona kenda bomba kwithwa bagichokanirio turobo Nicholas Jabari gatutariria ida tianto baingira baingi tutete kinya antu bakora nyumbeu na baturire bondepo ute muntu rakwa kana no family makuma ataoni arare netigito eri kinyamarani kinene nonto bakwithirwa etina bantu akomama kana kinya gintu ogia gutumira nyuma ya mwanki gutumuka anyumba ayao na gutigira obethetie eburu gutai gintu gekono kwa no ende kinya mwonogu gutire muntu aragurarwa egita aria amwanki oju na ko kambira nyumba mutonosi ni kuya nde ya rwero ndethira nyumba ite mwanki yo nene yo kariara ndambire ni kuya invitete nkiuambu manjirani batwetika batwatie kuoria yani ture ginya na tomba kulita namba Kenya enini ya simamoto twaga nyumba ere ya into bibiete bibinge bikathira lakini ngera ngai no ipoya no ntote moyo ere manjirani batutetheri tomba kuoria mwanki deneu iri kora makara ndio kora deneu nto kori ukari kuo na guruete muthere yes cho yuretre dine mruo adira ro guruete muthere yu ndio choburia kanere iko iro rare awu no tinto byage bitari nyumba byonte inya bya kugua na mativi na itanda na itibionde no to bado tengere inya sinimo to tero yeye tutethia yanto bantu batutetherie buru kanyumba ige ikwende nginya sisiko yasionde indi family no ne kuromba antu bawendi bwega baibumire kubatetheria nekenda abaichokera uturo obo bwega kairi nontu gutire gintu batigito enakyo kumania ana andambiro eno ya mwanki ni akuromba antu bawendi bwega babombo na koronje abe batutethie tokere mutonosi nyumba ingi no na kurara na babo tibyo gari kubibinge ni ntombo kai no bitalera no na kankaka ni byo gari kubibinge bikariara no to narari makani kama into biage bikinya byangu ibiete byonze mane yote na kurara na twana muntu na kare kuna twana twili kumadare gibenot betan class Jabari.